Amategeko y'u Rwanda ateganya ko umwana wese agomba guhabwa izina. Nubwo nta zina wavuga ko ari ribi, dore ko umubyeyi uba warihisemo aba yaritoranyije bitewe n'impamvu runaka. Hari amazina usanga bakunzwe cyane ku buryo abana benshi usanga bayahuriyeho ari babazina. Muri iki cyegeranyo tugiye kurebera hamwe amazina y'Ikinyarwanda bamwe bita amapagani, 20 y'abahungu na 20 y'abakobwa akunzwe cyane mu Rwanda. Ibi bikagaragazwa nuko ariyo yiswe abana benshi bavutse muri 2020. Turifashisha raporo y'ibarurishamibare rituruka ku irangamimerere mu Rwanda yo mu mwaka wa 2020 izwi mu ndimi z'amahanga nka Rwanda Vital Statistics Report. Ni raporo yashyizwe hanze n'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare mu Rwanda mu ntangiriro z'iki cyumweru. Ese nawe izina wise umwana wawe ryaba riri muri aya 20 yakunzwe cyane muri uwo mwaka? Ese wowe muri aya 20 harimo iryo uzita umwana wawe? Rwanda Vital Statistics Report igaragaza ko mu mwaka wa 2020 abana bavutse banditswe mu irangamimerere ari 312,678. Muri bo abahungu ni 158,450, mu gihe abakobwa ari 154,228. Aba bose bahawe amazina amwe muri ariko akaba yarahuriweho n'ababyeyi benshi. Reka duhere kuri 20 yahuriweho n'ababyeyi benshi bisa abana babo b'abahungu. Reka tujya no ku mazina 20 yakunzwe cyane mu mwaka wa 2020 ku bana b'abakobwa.